wali musubira anga akola tulenaira nakuwanyise mbakobera nabakobera titumaze enkigazi wera omukaaga naba tuli kuteesaaku n'omukulembeze w'eggwanga ndi olwaleero twakava lukiiko olundi Embale so kyendikobabana yesola emabeeka muli niwewe natandika nabo nga ndi muto nkoze niimwe natumuka niimwe kale wabaye ekizibu mulizibu okusinga abantu abandi bonabona so ndikubakoba nti mwakosebwa zena nakosebwa aye bwe twali tukola homecoming naka tujja kuba mpata ya NRM so ndikubakoba ndikubasaba tuyikirizaganye tukolewo closure ku bintu eby'einuma tulinga yetuli kujja kubanga tukali mu kibiina tukali mu Uganda nokyo ekiba beta butambulira ko nokusaba kwange erimwe abantu abekamuli n'abantu bamusoga bana abantu bekamuli perano ofuna sente kuba tubaketolera mairo 10 kuja kuja Kampala asalirano bwa wana kali wa Kayunga ngagoloye ngatukakola business akola money kyetupinda ko ekyo nokutera chorus side atuke neno asale aide agolole ebudiope eyo tunayo email ibiri email edo ndapeta business mu Uganda musoga kubanga abantu abali kuberango neteso aitaka wakataka ajambale kugula simiti na mabati aitaka kulanga ndo kamuli esenta dereke ano asura mu hotel daife ali mu hotel ya Ife agula simiti na mabati agolole ukaga busigari government basasura ba contractor Ife bali batandika ba email edo tutandike okozesa email daife ekyokubiri bali mu lutalo kumala ebbanga olwa fishing industry ndoza mu Uganda ezira mu kulembeza yagerere abendana okusinga nze so ndibakoba gali ebirigondoka dusi nati side wede nakasongola wakati badembwire muko atata sokola ebirimu so ndakwagala okuta ku pressure abantu bali mu ndanza bakola ebirimu giriko etagisa musobozi waibwe tulwaine era mukiseera kyagalaino tujja kugaba ente enkoko 50,000 mitwalo 50,000 twaje nolowera mugazi omutalo babigondola kubanga bakobera lule nti minister owa veterinary okoleka ono wange ono ole batinga sente daife yaita mu bintu bingi aye wajja tuwa sente daife Central of Excellence ewe abasoga batandika okusula ekasolwe basoberenga otufuna emirimu tukole n'obutale kokaja tuligaitaku ente jase 20 edisooka tuligaitaku embuzi 8 enongose bali badimisa dona tuligaitaku embidi demwide bulungi abaja kwekasolwe 10 embidi 10 enene dagana n'abaana tukole process extra bidi tufune esente bana eyo kutumbula Busoga tufuna international airport era ebiro yatandika ekimaka tubete Busoga eri international airport omuntu atoka etaga omakidera otampuse taxi oje ko mabira osule no mu kubanga traffic jam otuka etebenge eno ne police kubanga ojja kutambula twende ovira ano okugoje ekimaka onine kekere mwawo ngogolola okola business do ngojja kuchakala ngoleta manenga fetuli secho tulikwenda kibewo atwatandikako ebudde feno tuina nuclear plant bana musi yona site dinitona ino eza nuclear
eyebuyende nena Kasongola eyindi yali eri mwesitaani eyo aye wasooka buyaife ndowekyo tugenda tubeewo tugabane ku sente za nuclear tugabane ku kusomoko era nakwa president nti China endamiza okuba nti university ya nuclear bagitwala Soroti aye nga nuclear ali Bujope so namukati wakiri kubanga balisoma masters ndikwenda abaana ebusoga basome degree esooka wano ni diploma eya nuclear wano babajere socialization era yakikiriza so ndikubanza ekyo ubone nti yakikola enguudo era ndikakasa nti olw'obulofa wolugogo lwatandise olweyambako ti otuloddaza okumala emyaka emingi lwona natera okutandika lwonyambisibwa ne mu kabineti tujja kwongera kusomesa abantu baife tubone nti bagasa ensi eno mu biketezo ebyendawulo tuli kusuubira okutumbula ebya tourism mwidhi kiratambula era mukusoka muno najja mu masaza agaweraku nga tutumbula tourism sites kyetulina okusaba perano gavumenti ezimba amahoteri ezimba restaurants abaana bafuna emirimu tutandika okukoleraawo na sente tukwaganaeyo ku kyalo kyo tuleetaga kuyairinda ku nsonga eyo abaana bagyetambulire bazira mirimu so yenabaire nasabye ab'ebugweri nasaba naiganga nti batondeze ettaka lya industrial park kuno twesibe ku gavumenti batwa industrial parks abaana ebusoga bafune ku mirimu abaana batuddaga ino ku nsonga y'emirimu so ekya industry kikulu ino etwogerera bana Busoga erimu ebyobugaga bingi mu itaka bingi ino aye ekitwizi nti birimu ekamuli birimu so tulikwenda tufuna mukisa kuexploiting ebintu ebiri mu itaka tufune sente badada baffe ebunyoro nabakolera ekiteeka bafuna ku royalty so tulina kulongosa etteeka lyaife ano tubone nti ebusoga tulina tufuna mu windows zaife zira ate eningi zirema kubutuuzirya bugiri n'ebifo ebingi tumaze ebbanga tukyogeraku waliwo ekiri pipeline kubanga twajja okubona ng'ekampala balina amastudio n'ebintu ebingi aye bikomere so waliwo ekijja okuba mu Busoga aye tiri kwenda kujjamu ino olw'ebiseera by'obululu aye nga ndikwenda bakakasa ate ze kirimba tekyo kiri mu njira lolo kyabatalanta ngafuna omukisa okola ebintu ebyo so bana olw'ensonga mukola ekyetagisa ino ne baasi okotaawo ensonga litambule bulungi okola okusaba kwake obalina okumpuliriza bibolerawo mbenda ino bulifira kifuba tujurangana olwekyo lwaitonalevo ku lumule akaaliku tuli kubasaba imwe banakamuli okumuwuliriza kubanga Busoga yona yona ne Uganda yona yona ekola ki emuwuliriza era ife tuli kukoba nga bwe yaviira n'abasaba nti mwanina musigale nga mulingamu pulezidenti waife mwongera akalulu ni maama mumuweki ni maama ni bitaawe bikonagana tebikola ki tebyatika nolwekyo maama ife tukwebaza ife namutumba yabaireyo yamaze otukobera ebugere yabakobeire mwena beka muli aidi okukola ki okubakobera ayenze maama nga banakukoba bano abakuliku abo Justice ano ku maadi ezira kye bajja kukola waireki era nkoyisusa yembala yetwabaire ndowooza wawoine wetwabasirisa eminoda ibe twalita ku zipu era tuyida kwongera tugite ku zipu kubanga iwe mwene mu Busoga muno lwaitonalevo tosobola musirisa osobola musirisa lwaitira mu Busoga muno ife wana Basoga tuidi inti mwene mwaba muki mwene nolwekyo oli waidembe okutambula Busoga yona yona ababa baire baliko banti toli supposed kutambula beyond Kamuli oli waidembe okujja Namutumba oli waidembe okujja Iganga oli waidembe okujja Mayuge oli waidembe okutambula Busoga yona yona ni Uganda yona yona by the way lwekyo nawaju kadaga oye
nolwekyo banakamuli tuli basaba nti ife mama bwatulaga enjira tukole ki tugoberere kubanga ife tuli baana